Hola a todos, me llamo Antonio y yo hablo español. Me gusta mucho español. French. Icio nĩ imwe cia ruga iria Antonio Nyango ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 23 ahotaga kwaria atekũremererwo nĩ kiugo na kĩrĩkũ. Italian. Buongiorno tutti, mi chiamo Antonio e io parlo italiano. Ngumo yake ĩgatũma twende kũgĩa na gĩikaro nake nĩguo atũtarĩrie ũrĩa we ahotaga kũnyita ruga ici ciothe ũrĩa nĩ ũndũ mũgeni kũrĩ aingĩ aitũ. Nikaanza na jina neno ambalo linaitwa bonjour. Bonjour, kila mtu anajua bonjour. Kusema mimi ni moi kwa Kifaransa na linaandikwa M-O-I. Sasa mara ya kwanza nilikuwa nasoma moi. Naona badala ya moi. Sasa nikapata kwamba nashika, sisahau maneno yote. Nikisoma neno lolote nalikumbuka, tusilisahau. Ona gũtuĩka arutaga wĩra ũbarũthi-inĩ wa Venezuela gũkũ Nairobi, Antonio agatũtarĩria gĩtũmi kĩnene gĩake gũkorwo athomeire ruga ici ciothe. Napenda kukutana na watu tofauti tofauti. Unajua? Tamaduni tofauti tofauti. Alafu kwa sababu pia nilipenda lugha, hizi lugha za kigeni, unapata kwamba ukiona wageni, alafu unazungumza lugha yao, inawaletanisha pamoja. Na oho, we agatũtarĩria ũrĩa ahotire kwĩgwatĩra wĩra ũbarũthi-inĩ ũyũ, nĩ gũkorwo wĩra wake mũnene nĩ gũtaũrĩra barũthi ruga mwanya mwanya. So nilivyoona nikambua yule, that's the like ambassador of Venezuela here in Kenya. So I went and I said, con permiso, ¿cómo está? Me llamo Antonio, me gustaría hablar con él un poco. I was surprised. Wow, how? So he told me I'm a little bit busy, but I'm going to give you a card and we'll speak later. Na hihi ruga ici ciothe nĩ gũthoma athomete kana nĩ kũrĩa thomithĩtie? You get that if you learn two, learning the third one becomes very easy. And for me, it sort of like became addictive. Because as I started French, then I went to Spanish, Portuguese, then I find the words are like akin to each other, they're similar. So from there you find like, once you speak two or three, the other ones become easy to learn. Because there's a particular method or formula they follow. Kiroto gĩake kĩnene nakĩo nĩ kĩrĩkũ? Ningependa sana kufanya kwa serikali, kwa mtu kama diplomat hivi, unajua? Ama hata kasi kwa Ministry of Foreign Affairs, maybe Ministry of Tourism. Kwa sababu unajua lugha ambazo naziongea na experience ambayo niko nayo kutoka hapa na kutoka shule ya tourism na pia mambo na diplomacy ambayo napata hapa sasa hivi. Ni vitu ambavyo vinasaidia kufanya kazi kwa hizi ministry mbalimbali. Na kamwira tumagarĩte ariona kiugo kũrĩ we wĩna taranda o yothe. Ni lazima uwe na passion, unapenda lugha. Usiwe tu mtu unafanya kwa sababu ya sijui mtihani ama nini. Lazima kwanza upende. Na kama upendi jifunze kuipenda. Juu ukipenda utachukua time yako wana movie na hiyo lugha. Also pia watching news in that language, listening to radio. You'll invest in books. Nĩ kĩheo gĩtarĩ na andũ aingĩ na kĩrĩa we mwĩroreri wa Kameme TV ũngĩthomera no hote kwĩmathĩra ũboco nakĩo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.